Murungamiri munene kirisako ya yetu ne umeritie kubesa na mataro kiri mugongo buria antu maomba kweguna kimbesha gukurukira sako eno na uritie antu kwerutana kwigagira muthithu na mombeu imbithi kuromba kuthongira kiri skurusia otea nikenda kugwata urutani urio kamaombithia kwandika mari momongwa muthuri Murioki naraniritie na mutongoria uyu na tubanganiria riboti eno. Kulingana na abisa munene wa yetu sako Dennis Mwiti arigwa nandika gitakaka ante baba ingi babiri kuthabakirumira muno mantu je gisako nonto ndicho chino guni muno kire mu biashara wa nthi kiwa kagitaka sako no chiko kiria muno mu biashara wa nthi nonto nyamuthithira kwewa ate kuria na baiteri iguru antu bara tatonya ambuge sako is the way to go na andeta na ndiko na economy da tule tuge economy ni umi na nyamba ngijira interest rate ya kuromba choma 13 jeta 20%. Sako sturu aratu ile 1% per month na tutekwe baibera nuntu sako nayo utonyere neku nuntu shi asija kuchivu ko sako amwena ku save mudio mwaka ito bachoka iria kugoko ndo bare agintu kita kwa dividends kile savings ile nkomwira yake na nno kuona okabudido ne kala weka ngachoka nkongere dividends nginga mulia lakini bakara na arage commercial bank transaction ira kiba kudiki inyo muchoma batebe tabare dividends kana gintu lakini bado mchomwaka no mwaka kila tuadhiria ta profit bagaire in terms of dividend na interest wango dorote kisako wanje nsako iyo no yomba kumutevya na ukinyanira nto uyu nandine no kugwamba chirango gira ingi chiringi 20 chiringi 30 chiringi 40 bangi uto office ona na ntore ne jeto ule chiringi 50 etere to wadene mbe je kunyangirie 10 mumikiria lakini bado turenda kudiro no uko kuona chiringi 10 nguruke gwitika gitaka muntondo na buri gujita na gweka muthithu neteko makanene mbeche ingana nonto muthia ne kethwa chige utetheria kugintu kira twita mabaki ne umire njana chiringi cia kungirie mwe wetore lunch ogura biro kugura kiwutigaririe nge twita mabaki chido je chiringi 10 chido chiringi 20 bejana kama machine geta kwa POS wekera chiringi yaku 20 agutikira receipt mbechi gatonya account ine no ka receive message na ndembeche u tomba kudoro tukiona hii nyingi lakini mbodora na milioni njire ontuko na niyo nkuga omuntu urothire biashara nyeketho enyi atia itweka mbechere tunaginye chiringi 10 kana 20 nyumene ikongereka amabu Denise ugite yetu sako nithirite na chukuri otea akiromba aciari bara baingi betho bagigiana guku nikenda gutigira ni bakugunika nonto mathomo yote akagitaka nijo tena oguri ande rwangiru ntona ana betu ibaguchwa kidomo ochwa chukuru na gote chukuru yenkubo ande ketu mturetire twarugura chukuru gutwa pamoja technical training college kuthomithia mantu active ugategera kinyanje nde thirikari ni gupam so much into the TVET colleges kana technical courses. Why? Kenya nandi te konda muntu ugatega graduate baraba ko graduate dai ponde to gotwetere thirikari ito andika kutena spaces yu na itioneka kila mpombo vera mtu nabati kudwena course yewe omba kujitira ngugiwe ngwa na gempa so that kenda batu to creators ba job not gwetera kuandikwa ino tunandi ugatega graduate baraba thomero it kola jobs injabare peterete kuandikwa lakini mwana oroko motivate nanguijia gwita nanguiri ona ni nyingi naandikira mpombo vera kaba batikuchwa uratumba ku create jobs tu kana ngugira tumba gwita iketho igetu ankiripotera Uru TV Muthuri Murioki.